Football Titi part zaruk paruk na ngai thavele don ta ila Indian football hian ma ason vezela hunrem changa mumal zok te poin kanla luchil don ani ma se Indian football in ma ason zel ti kan soi rual hian ma son hlei theilo na te ma son na amwan zul na te soi tura om vele thina state level football a phei hi chuan thil noi ve tak tak hriat tur ala om nok zel tu hnai maya po Kolkata India rama football ngai hlut zual na mun nge ya po soizui lo tak thil thlengin Indian footballer Tarak Hembram Railway FC tana khel chuan mahun bagan nen anin khel tumin ake veilam atina pala ama boysom tu ten an boysom na manruwa an nei thatok lo chu thuran ake chel khong saknan ni hliap the thei angchi pahni an mangtel khera soizui a lo hle Indian Super League Club mohun bagan nena in khel phak ve meu si te po tita ila chuting ang club mewin hetianga chet an la hi makpo amak zok fiau maya hriat thiam har satak ani telbok ome nihliap pahni manga ke chel khong saklai tak hi chu ani lo ve bokani AC Milan hian Juventus kai shoi thintu Massimiliano Allegri an la luta Italian manager hian akai shoi thar AC Milan ro puizia hriain siam thar ngai an ni na po a chiang hle chumia chuan ro man na po siamin adu dan a chiang fek fok hlea AC Milan a hian dan som khau taka ken ko tumaneya chungte chu pakhat na chuan season masa thei ngilin season thara reu tharin tui halna tharnen ke an pen turania thil kal to lama buai arem tilo pahnina chuan AC Milan ni na thin an ro puina thin hrerenga chumi ro puina trom tu ni na thinlung puturin player te adua chakdua tui halna tak tak nei turin adu pathumna chuan team da poimo masak ber turania chu chu englai puwa von reng tur theihngil remia lawani mimal ro puina le ming thatna lan sarna tur lam engthil ma dalen jok arem lo bur palina chuan nikhatna tangin double training session an nei thin don pangana chuan European competition season thara an khel don lo awangin karlai hola na satakin an training thinang parukna chuan ahun taka thlen turania tlai athiang lo tlai chuan squad a tel lo ani zel don pasarina chuan cho ei lai te team meeting nei lai te locker room a hun man lai te in phone man phal ani lova phone khoi phal ani lo pariat na chuan an ri zong an chik reng turania player te chu an mani in an mani ri zong an ngai ven reng turani chumi azir zel chuan an ei in po bua sai turani pakwana chuan Serie A goal chhuat lember ni antum turania team in LG nga goal chhuat lember an ni ngei turani somna chuan khelmuala olsam taksi zangkhai takin anom turania du thlanna siam konga po a hau tak zongin engma anti tur ani lo heng thil chi sang sang som hi Allegri an AC Milana ken ko atumte an nia aken ko thatviau phei chuan in thada apoi ve thei khopang English club langsar le lian zualte pre-season nei hun tur le an ma chon turte khoi hmuna nge pre-season match an nei don ti te hi soita ila Arsenal hian pre-season match ma saber hi July ni somni pathuma an nei dona Singapore National Stadium a AC Milan an ma chon don ani an match ni na hi July ni somni pasaria Singapore National Stadium a vek Newcastle ma chonin an khelanga an match thumna July ni somthum pakhat hian Hong Kong a Kaitak Stadium a Tottenham ma chonin an khel don ani pre-season a an match li na hi August ni ruka Emirates Stadium London a Villarreal ma chonin an khelanga chumi hnuwa August ni kwa a London a Emirates Stadium an mani khelmola vek hian Athletic Club ma chonin an khel le ang Chelsea hian pre-season match ma saber hi August ni riata an nei don chawa an mani khelmol Stamford Bridge a German club Leverkusen an mikhwal don ani an match ni na hi August ni soma AC Milan mikhwalin Stamford Bridge a vek an khelang Chelsea hian FIFA Club World Cup in elna an khelawangin pre-season match hi July tha an nei don lawani Liverpool hian pre-season match ma saber hi July ni som pathuma Preston ma chonin Preston a deep dela an nei dona July ni som ni paruka AC Milan ma chonin Hong Kong a Kaitak Stadium a an khel le anga July ni som thuma Japan a Yokohama F Marinos ma chonin Nissan Stadium a anin ma chon dona
Japan club tha hi pre-season a unmatched thumna an machondon ani unmatched lina hi August nilia Enfield ta Athletic Club mikhwalin an khelanga heminia vek hian match ni an khel dona Athletic Club nen hian match ni khelin Enfield ta ve hian heng match ni de hi an khel don ani Manchester City hian pre-season match hi tum khat chau nei turin tun thleng hian an ruam mana August ni kwa Palermo Italian club an machondona Italia Palermo khua a Renzo Barbera Stadium a an khel don ani Manchester United hian pre-season match nga an khel dona ama saber hi July ni sompakwa Sweden a Solna hmuna Friend Arena a Leeds an machondona July ni somni pasaria USA New Jersey a West Ham an machon le anga July ni somthum pakhata USA a vek Chicago a Bournemouth an machon le anga August ni thum hian USA a Atlanta hmuna Everton an machon le don boka chumi hnu chuan August ni kwa a anmani khelmual Old Trafford a Italian club an goalkeeper Luis Davide haya khelna Fiorentina an mikhwal don ani topic danga chuangkai don ta ila Arsenal Sporting Director thin an player hlui ni bok edu hian Arsenal achwa san hnuwa English club dang Nottingham Forest azomta a amo phurna ero dang ta devin Global Head of Football mo phurna Nottingham a hian achang don ani Brazil tan poa khel phak thin edu hi kumsomli pasarimi ania ain khelain kumsangni pakhata tanga sangni panga thleng khan Arsenal tan khelin Arsenal invincible team a khan squad a awm veya ma se ain lan tam tok lo awangin a tholok pol ani phak chia lovani ti chuan in khel achol san hnuwa kumsangni sompakwa atang khan Arsenal a technical director mo phurna achela kumsangni somni pahni November thla atangin mo phurna sangjok Sporting Director mo phurna achel chunzom ma se kumsangni somni pali November thla abanga Arsenal chantu then khatin an hre thiam lo hle nge ti chuan Arsenal achwa san hnu kum khat po liam main Arsenal aya club ro pui lo zoka ngai azom ta a amo phurna ero asang ta jok thunga Nottingham Forest in Kovel Puma chet an lakna an club kalphung nena inzom thilte recruitment lamte team performance te squad in rare ball dan te strategy le player te ti masona lama thunei tu hetiang lam vil tu ber ani don ani English Premier League club Newcastle United chon English striker kum samthum pathum mi Callum Wilson an chwa zalendo nia tarlan ani hnuin contract zia tharpui an tumti thomin azui lea ma se atopa ero anin thla felta a Wilson hian chu ni samthum kha Newcastle a contract a mangzawa club von line nei lova omzuin heti lai hian Newcastle vek hian chel dan kong an dap thar lea contract thar si muin inremna nei puyan tum Wilson po hian Newcastle a cham hi adua ma se contract an si mu hi Wilson a base angin a thatok lo thunga tho ho le du an ni chungin contract thapa ngai tak ziak tura an inrem thei tak lo awangin an thok ho thei don talavani Wilson hian Newcastle tan match za somthum khel manin gol somli pakwa akhunga kumsang ni somni khan Bournemouth atangin pawn maktadoi somni Newcastle hian an lalut ani Luka Modric hian a khel mek na Real Madrid ta June ni somthum thleng dai contract aneya ma se FIFA Club World Cup in elna in June le July a o ta sia Real Madrid hian hein elna hian chhor andu boxi nen Luka Modric hi a contract pa ngai pialam thlengin Real Madrid hian an chel tamek ani Modric hian club azom tur po thi chiang toin Italian club ro pui AC Milan azom dona kum samthum pakomi hian European top level football khelzel adwa wangin football level niam jok na hmuna hadam deu zoka in khel tumna anei ri lavani ma se AC Milan hi FIFA Club World Cup in elna khel zo azom don ti kan soito kha heta hian hriat chena ta na tha AC Milan kai hre tu Massimiliano Allegri an soita in August tha Modric hian kan nen aron thlengang ani hi player ro pui chungchuang ani atia FIFA Club World Cup in elna hi July ni sompalia a moran bok dona hemizo hian Modric hian AC Milana a teammate thar turte zom nga lovin a chol vele photanga chumi zolama chuan a team thar te kianga ainlan ve chau don ani kum somni pakhan mi John Duran hian kum in January thla khan Aston Villa chua sanin Saudi Arabian club Al Nassr azoma player talent nei thatak ania wangin uitu antam hle
มาเซอทุลุกนาอเจียงโตกะซุ่มตำนาลำออนซาอุดิอาระเบียงกลับอาเฮียนซุ่มตำตักอัลโลวามาเซกุมซันเวนนัวตาร์กิสฟุตบอลลำอปันเลตัดหงอามาเบย์เซตูเฟนัร์บัจเจนอันสมนาปอมินโลนินอันโหโดนาซีซันทาร์ลวานินโยเซมูรินโอไกช่วยกลับตานอเคลโดนอันนี้จอห์นดูรันเฮียนอัสตันวิลาตานคานเมตสมนีปักวาเคลมานินกอลสมปนีอคุงะอัลนาซาตานเมตสมปริยดเคลิงกอลสมปนีเวกอคุงบกาอากุมไงตัวเพจวนกอลมาอาเชียมเลจอห์นดูรันเฮียนอัลนาซาอาโลซาเทาเฟนัร์บัจเจอาเฮียนอาโลโดนาตาร์กิสกลับเฮียนโลนาอันโหชุงเฮียนอัลนาซาอาโลปาไงเปกินหัวมินอันลาลูตาจูวางินจอห์นดูรันเฮียนซาอุดิอาระเบียอาโลซาเทาตาร์กีอาเฮียนอาโลเซลโดนาโลอันไอเคลมพาโดนลวานีสเปนิชแชมเปียนบาร์เซโลนาจนอินเคลจอลซันโตอันเกาเกียร์พอลิสกอลเกปาร์เซสนีเจลเซลดูอินกุมสังนิสมนีปัสริแข่งไดคอนแทรคอันเจทาร์ปุยตากุมสมทุมปังอามีอาร์เซนัลเลเยเวนตัสกอลเกปาร์ลุยเฮียนนิกุมสังนิสมนีปาลีออกัสทาคานอินเคลจอลซันินทันนินัวกอลเกปาร์มาโมบาร์เซโลนาอินเกาเกียรินบาร์ซาเฮียนรินโรลาอันเนซุยาลาลิกาเลโคปาเดลเรโนมอยอันจอยนักงาอัทโลกเลตุนาเฮียนบาร์ซาเฮียนอันกอลเกปาร์เนซ่าเทอร์สเตเกนอันฟาร์สต์ชอยส์กอลเกปาร์ชินอันลาเนทวาอดัมโตเงเงมาเซเจอร์มันมาเนเจอร์ฮันซีฟลิกาไกช่วยนันนัวยาเจอร์มันกอลเกปาร์ฮีอัตลุมเลวเลียบาร์ซาเฮียนสเปนิสกอลเกปาร์จอห์นการ์เซียจุนทาคานอันเลียเซสนีฮีเจลเลตาบอกินกอลเกปาร์ดูทันตูร์ชาปทุมอันในตาเมกามาเซเทอร์สเตเกนบิกฮีอันชัลพัลนีอินสอยอันนี้จูวังจวนบาร์เซโลนาเฮียนจอห์นการ์เซียเลเซสนีเตฮีโคลาเทอร์สเตเกนชัวตีร์อันริวรูกติเทียนียาฮันซีฟลิกันนัวยากอลเกปาร์ลัมอันอินเซียมเรมเมกอันนี้ BBC นาตาลันดานินอาร์เซนัลจวนสวีดิชสไตรเกอร์สปอร์ติ้งกอลคุงคอลวิกตอร์เกียวเคเรสลักดูอันตุมนามาอันซอนเซลาอันสปอร์ติ้งดีเรคเตอร์อันเดบาร์ตาโปอินไม่ชนะเงยเกียวเคเรสฮีอดอร์ตัวอาทุพุงาอินเรมนาอันในฮีเจียกาดาอันนี้ถ้วยเทนตูรินอารังเทียงเบราไปเฟลตุมินมาอันละเมกอันนี้อาร์เซนัลเฮียนกอลเกปาร์เกปาริซาบาลากาอันละลูตัวสเปนิชมิดฟิลดาร์มาร์ตินจูบิเมนดีอันละลูตัวบกาเบรนท์ฟอร์ดตังอินเดนิสมิดฟิลดาร์คริสเตียนนอร์การ์ดอันละลูดอนติเจียงตัวบกินเชลซีตังอินนอนี่มาด้วยเกลักลูอันละตุมเจวามีมัลทิลาเพจวนอินเรมนาอันในปุยโตวิกตอร์เกียวเกเรเซียนอัเบลเทเมลบกเนนอาร์เซนัลเฮียนสควอตชาเลจวลอันในโดนาตูนายชวาอินเอลนาเลียนตักตะกาอามอร์อันบอกฟูเทลชนะปูเลนตักนัมเบอร์9สไตรเกอร์รินกลากเลสควอตชาจอกในกงามาอันละนัสเลียอันรวมมันนาอันโหลดลิงโดนีปอยน์อลังามาเซเฮฮีริซัลตาอันชัดปุยังเอ็มตีเอโรสอยเทอลันิลาวาฮูนินอาชิลโดนอันนี้English Premier League Club Newcastle United จวน Nottingham Forest จังอา Manchester United player ลุยอันโตนีเอลังกาลักลูอันตุมนักงาโหลดลินนะอันจังโดนีอินอลังตาอา Newcastle และ Nottingham Forest เฮีอันโตนีเอลังกา transfer fee อัตานป้อนมักแต่ด้วยสมงาปังอาอินอันอินเรมอันนี้ Newcastle เห็นเอลังกาฮิมีมัลทิลาอินเรมนักลวนลิงอันในปุยเทนิจวนเจียกา contract อินอันละลูเทโดนะกุมสมนีปฐุมมีซีซั่นมันโจตักจีอา Nottingham Forest player ปอยโมเฮียนซีซั่นมาสาคาน English Premier League กากอลรุกคงอินอาซิสสอมประคัดอันเนีย Manchester United ชัวชนะ Nottingham Forest สปันนัวอามิงเชอร์เลียนทาร์เลอิน Newcastle เฮียนทีมตันอัตรังกายจุยไทยเบสเยินอันละลูดเวเลโดนตาอันเนจันอินาอินเคลเอนตูระอมเลโดนัดจุดาชวน FIFA Club World Cup อินเอลนักเคลเมกาsemi-final match มาสะจอกเคลินจันไล่เปิลดาร์สองปันนิเลจันเวเฮียน Fluminense และ Chelsea อันนี้มาชนัง Fluminense ฮี South American Champion อันนี้อวางา FIFA Club World Cup อินเอลนาอาเตลันนียาเฮอินเอลนาเฮียนกรุ๊ป A ฟาอมิน Borussia Dortmund มาเมโลดี้ Sundowns และ Ulsan HD เตเนนอันอมฮาวาแมตช์ทุมาจุมขัดจักินจุมนีจวนนายาปอยน์งาเนน Dortmund หัวยาอมินเตบุลาปันนีนาอมอรันบอกRun of 16 na European Club Tha Inter Milan an machona rin kai lo jok ni ma sela sini final chaka Inter Milan an petla quarter final a Saudi Club Tha Manchester City petla tu Al Hilal an machona gol ni gol khatin kumsang ni somni pakhat Asian champion hi an ne ane
ti chuan semi final a sang ni somni pakhat European champion Chelsea an ma chhon don ta Chelsea player Luis Thiago Silva hawa khel Brazil club Fluminense hi rin kai lo jok ni ma sela an mani aya rin kai jok te pe tla to tu an ni awangin zan ina hian beisei an nei sang dona baka Brazil club mai ni lovin South American club hein elna a ladam om chhun an ni boka wangin South America ai an o na alian zual te po ati thei to o me an ma chhon tur Chelsea English team hi sangni somni pakhat season Champions League champion an ni awanga hein elna a telan nia group D a omin Flamengo ES Tunis le Los Angeles FC tenen anin ela match thuma tumni chakin tum khatan tloma an ne lo chu Flamengo Brazil club an ni group a Flamengo noya omin point rukan neya panina amoran bok run of 16 a Portuguese club tha Benfica ma chonin gol khatin an neya an har sat lem lo quarter final a Brazil club Palmeiras an ma chon ve leya gol khatin on goal mangin an chak sham kan ti awang hian an ne vak lo ti na ani lova a khela phei chuan an ne leya gol khungna hun tha po anin siam tam hle ma se apoi mo ber gol an khung hlei thelo awangin an chak zo lo thela on goal awangin an chak ta sham ti kan soina ani ti chuan semi final a Brazil club tha dang Fluminense an ma chon ve le don ta ania Chelsea hian tun tumin elna hian South American champion team pathum an ma chon na tur ani Brazil club pathum an ma chon na tur ni bokin an chakani chuan South American champion tum thum an ma chona tum ni an chakanga an tlomani chuan South American champion tum thum an ma chona tum ni an tlomanga in elna an mang tha zui bokang zan ina hian Chelsea hi chakturarin kai jok an nia ma se Fluminense hi team anga tangrual tha khel thaber pol an ni awangin a ol sam don lova Chelsea tan po in thlada athiang lawang tun tumin elna hian semi final a European club pathum in pet kain Fluminense chau hi European club ni lo semi final lut om chhun an ni transfer thuleng kan soi hmain hria jamna lam hoi zep talokila engwangin nge footballer te hian in khelain chewingam an thial thina engwangin nge in khelaya thial an phal ti hi soifia masatalokila hetia player tena in khelaya chewingam an thial kan mu hian en liam maya olviau maya thil dang tam tak in khelaya phal lo omkara an phal jing ami ani tlatte an thial du na chante hi hriat lo ve thei tak ani a chan soita ila chewing gum thial hi biological thil ania footballer te hian in khelain match khata kilometer som aya tamma an tlan chang aom thina an tlan tam thin em awang hian dang te po aro du hleya chu chuan ka chung atirova player te tan har satna thlen thei tu ani ma se chewing gum an thial hian karo tur aveng ve tlata chilti chhuwa konga na satakin chewing gum hian atran pui ani chu chuan karo lutuk tura ven puya player te tan po pui tu tha le tangkai atling ta thin ani nikum sangni somni palia Manchester Metropolitan University in Anzirchiana a antarlana phei khachuan chewing gum caffeine pai angchi te phei hi chuan football match a extra time te khel thlen ani hian player te thathau na konga apui that thei le thu antar langani kha football khovela manager ro puitak Carlo Ancelotti le Sir Alex Ferguson te po khan chewing gum hi an thial na sa hleya an thial na sat em chan jinga an soi thin pakhat chu an match khel tur boruak sang lutukin atuam na kara phok lekna om thei tikiam tu zamna zunza mina aman na theina tikiam then tu an mani jang khai zoka om tir thei tu ani thu hi ani heng an soite hi an zir chian nuwa an tarlan te ania atar lang tu po BBC an ni chewing gum hi riru la peng tu atan atangkai pia lama abikin kandang ro lova a om theinan in khelain atangkai hle alo ni BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thlak chhun zom ta ila dasan in tarlangin Newcastle Tottenham le Napoli te chuan English midfielder kumsomni pakomi Manchester City a taklum lo tak Jack Grealish laklu antuma City ina an chiarna zat Paul Magdalene somli hian an lalut ngam don MT ero ala chiang lovani
Give me sport in tar langin Newcastle United chuan Crystal Palace centre back Mage hi laklu thei be seina anla nei fana Liverpool in Mage hi anla lut mai don ni in soini to ma sela Newcastle hian be sei anla nei ve fan ani Athletic in tar langin Leeds United chuan Newcastle United atangin Son Longstaff kumsomni pasarimi laklu antuma English midfielder hi Paul McTadue sombaka add-ons Paul McTadue ni da telin laklu thei anin be sei ani Guardian in tar langin Crystal Palace chuan an center back an team captain ni bok Mage hi chel thei anin be sei lawa chu wangin ahmun ruak no khana tura an be sei mek Sporting defender kumsomni pakhat mi Ivory Coast defender ni bok Usman Diamande laklu tumin andor chunjom zela Paul McTadue somli panga Borvelin an laklu thei arin omani Sky Sports in tar langin Italian defender David Calabria kumsomni pariat mi chu Crystal Palace in laklu antum mek boka ani hi AC Milan player ni in season liam ta kha Bologna loni na khela tuna hian a club nge jok AC Milan a contract man zo to wangin free agent player jingami ania free transfer a laklu thei tur jingami ani Talk Sport in tar langin Newcastle United chuan Everton ina an chua zalen tak kumsomni pariat mi Dominic Calvert-Lewin laklu antuma andor mek ani France chanchin bolian league pintar langin West Ham defender kumsomni pakomi Morocco defender poimo ni bok Naif Agar chu France club Marseille laklu antum mek Portuguese chanchin bolian tentar langin Manchester United chuan Atalanta atangin Brazilian midfielder Ederson laklu antum meka Serie A club Inter Milan le Juventus te point Ederson hi laklu tumin an zui mek ani kumsomni parukmi hi Paul McTadue somli paliman Borvel ni tura ngai ani Melin tar langin Manchester United chuan Andre Onana manatan Paul McTadue somthum an phuta French club Monaco in kumsomni pakomi Cameroon goalkeeper hi laklu andu ani Italian chanchin buten tar langin Manchester United chuan Leicester City player poimo kumsomni parian mi Wilfred Ndidi laklu antum chunjom zela ani hian Leicester City a hian relegation release clause Paul McTadue kwa aneya hei hi Leicester City English Premier League atanga an relegate ta ka wangin anung meka Paul McTadue kwa in alei thei ani Fulham Everton le Crystal Palace te point NDD hi laklu antum mek Spanish chanchin bolian tentar langin Inter Milan Dutch defender kumsomni pakomi Denzel Dumfries hi Manchester City le Barcelona ten anin chu meka ani hian a contract release clause Euro McTadue somni panga anei meka hei hi July ni som panga thleng anung don ani Sky Sports Italia intar langin Turkish club Galatasaray chuan Napoli atangin lona an ho to Victor Osimhen laklu antuma Euro McTadue somruk transfer fee a the chuakin hei hi Napoli in an pom sak thei lo thunga an lo nol sak ani hei wang hian Galatasaray hian sumtam jok the chuakin Victor Osimhen laklu tum hian tran an lak chunjom atul don ta ani Italian journalist Fabrizio Romano tarlandanin Danish striker kumsomni panimi Rasmus Højlund hian Manchester United chua san tumna anei lova club lam hian an hral lui ani ngot lo chuan ama thuwa club chua san atum lem lovani ani hi Inter Milan in an be sei ni in tarlan alo ni to bokani kha Fabrizio Romano tarlan te chunjom ta zelila Arsenal forward Gabriel Martinelli hi Saudi Arabian club Al Nassr nen soizom thin an nia ma se Martinelli hian Arsenal chua sana Saudi Arabian lampan tumna hi anei lova Al Nassr lampo hian Martinelli hi andor lova Arsenal nen po hian Martinelli chungchanga indoor na anla nei lo hrim Arsenal chantu te tan po thok huaina tham atling ome Chelsea na laklu antum thin France goalkeeper AC Milan tana khelmek Mike Magnan hian a khelmek na AC Milan achua san don loti tarlan anita a Magnan hian Chelsea zom hi du ma sela inrem na an nei theilo awangin ama hian a khelmek na AC Milan a hian chamzel turin ruah manna asiama Italian football a khelchun zom zel don ta ani US club Inter Miami chuan Messi le athian te an laklu to hnuwa Messi an ramtana a khelpui thin Rodrigo de Paul Atletico Madrid atangin laklu antum le meka De Paul hi andor mek ani ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu nile photro se